Аиааира ду амш иазкыз аныҳәа мҩаԥысуан идырым асолдати баҟаҿаԥхьа. Амитинг хацыркхаанӡа ауааизара иалагахьан, арахь имҩахыҵыз ауааԥсыра рхыԥхьаӡара маҷмызт, избанзар абиԥарақәа зегьы ирдыруеит аиааира агара ҵакыс иамоу. Лариса Маан-ԥҳа Очамчыра раион Река ақыҭантәи Аҟәа идырым асолдат ибаҟахьы дааит Хабар дибжьаӡызи иҭахази лыуацәа рфотосахьақәа лыманы. Ари саб иашьа иоуп, Марганиа Ушанги Озбакевич, Река, Қыҭа Река. Ари Хашба Нури Мутавичи Пақәашьа Қыҭа. Абрисан лашьа Хабар џьаргьы ҳзымԥшааит. Ари саб иашьа 41 года зиргазы ԥшьышықәса разведчиком. Аҵыхәтәантәи иҭыԥ ашәҟәы ааит, интернетгьы иануп, Молдавиа, Румыниа аграницаҟны джуп ҳәа. Абри даараӡа хьаас исымоуп убра ацараха, схала исылшом. Сабду иаб иашьа Кармел иашьа Шаҳан-иԥа рашықәсааны ихыҵуаз аибашьрахь дцеит, анемеццәа дыршьит. Абаҟамҵан ашәҭқәа шьҭарҵеит ҩеибашьрак рветеранцәа, Аԥсны Хадара Ульҳаџьымба, Жәлар реизара аиҳабы Валери Кәарҷиа, аԥыза-министр актәи ихаҭыԥуаҩ Даура Аршьба, аруаа, аполитикатәи ауаажәлартәи еиҿкаарақәа рхаҭарнакцәа, ашкол хәыҷқәеи астудентцәеи. Сынтәахан ижәижәеиԥш шықәса ҵит Аџьынџьтәылатә еибашьра ду аан игаз аиааира аныҳәа азгәарҭоижьҭеи. Ахақәиҭра аагара рхақәырҵеит миллионҩыла аибашьцәеи, аҭынч уааԥсыреи. Аиааира амш иаҵанакуа еиҳаракгьы гәылаԥсыла изныруа дара аибашьра зхызгаз аветеранцәа роуп. Ари амш иацыз агәырӷьара наунагӡа ргәаҿы иаанхоит. Ҭынчра шәыманы, абзиарақәа иҟоу шәрыгымкәа, егры ԥсоу ирыбжьара аԥсуа иадгьыл агәырӷьара дуӡӡақәа ҭалон шәыҟаиҵаат. Аҵара бзиақәа рыманы, аҵара бзиа рҵоу, иуаа бзиақәа жәытә ҳабацәа, ҳанацәа рынамыс рыпаты ныҟәырго, абас анцәа иҟаиҵаат. Ари анышә сақәԥныҳәоит, сақәгәырӷьоит, шьынеижәахашԥса сыхәӡоит. Рҩыза абадыс иҟаӡамызт. Хәҷы-хәҷы бзиара иаҿуп, абзиара аауеит, иҟалоит, шәышҟан иаихуеит. Шәашәзаазаз шәани шәаби, абас шәагәыдлан шәааӡеит. Гүрсмирхан еснакио абзиш ала шешула бзира харшани жаби дилгвеш хат малсио гвзира малсио. Аиааира амш иазкыз аныҳәатә митинг аҿы иқәгылоз иазгәарҭон хашҭра шрықәым зқьышәи ҩынҩажәи акы, ҩынҩажәи хәбашықәсқәа рзы афашизм иаҿагыланы иқәԥоз зегьы. Аиааира амш рыдырныҳәалеит аибашьра аветеранцәа. Сегодня, 9 мая, мы отмечаем великую дату – День Победы в Великой Отечественной войне. Это поистине всенародный и всеми любимый праздник. Почти в каждой семье был свой участник той войны. Память о них бережно хранится потомками, передается из поколения в поколение. Аџьынџьтәылатә еибашьра ду адунеи иқәынхоз ажәларқәа ирзаанагеит миллионла ԥсыҭбарақәа, аха еиҳарак уи аибашьра мыҟәмабарақәа, гәаҟрақәа зхызгаз усҟан СССР иқәынхоз ажәларқәа ракәын. Даара ахаӷәӷәа дирныԥшит уи аибашьра ду аԥсуа жәларгьы, аха ус иага иҟазаргьы Аԥсны жәлар хзеиԥши рыла ирхыргеит уи ауадаҩрақәа. Дара ргәымчра, ргәымшәара, рхаҵара, рпатриотизм гәдоуран иҟалеит
изызҳауа биԥарақәа рзы. Аветеранцәа иҭабуп ҳәа шәаҳҳәоит аибашьра ду шәыхганы аҭынчтәхарра аԥызҵаз, иаҳзырҵаз аԥсҭазааратә ҟәышра. Аԥсны иқәынхо ҳауаажәлар зегьы рыҩнқәа рҿы ирзеиӷьасшьоит аҭынчреи аманшәалареи. Ари амш аҽны традициала ишаԥу еиԥш араҟа еиҿкаауп адахьтәи акрыфарҭа. Ахәыҟаҵаҩ лажәақәа рыла дара иаздырхеит хәышәҩык инарзынаԥшуа рхәы. Арахь иааиуа ауаа рхыԥхьаӡарагьы даара имаҷым. Ԥшыбзиақәа аныҳәа шәыдысныҳәалоит. Иҭабуп. Изҭахыз зегьы ирыман алшара аруаҩ ифатә агьама бара, ачаи, ача акашьа рзыршон, агәаҳәара змаз иныркылар рылшон, аибашьҩы ишәграм ҳәа ззырҳәо арыжәтә џьбара. Ахәыҟаҵаҩ дахьӡомыз афатә ашара, убриаҟара ираҿахеит аруаҩ хәы агьама збарц зҭаххаз ауаа. Полевая кухня, которую там подготовили, это хорошая традиция, ежегодно мы сюда приходим, отведаем и немножко даже помянули наших предков здесь. Каша была очень вкусная, все понравилось. Я поздравляю всех с Днем Победы. Аруаҩ қәашь ахьыршоз авараҟны аишәа рхиан, арахь ааԥхьара рыман Аԥсны анапхгареи аветеранцәеи. Аиааира амш ныҳәа еиднакылеит хәыҷи-дуи. Ари амш аҽны иеиҿкааз аныҳәатә усмҩаԥгатәқәа рыҽрыладырхәеит ҳтәыла ахьынӡанаӡааӡо аҟынтәи ауааԥсыра реиԥш уи иаҭааз асасцәагьы. Дениза Гергиев-ԥҳа, Степан Мартиросиан, Руслан Орлов, Аԥсуа телехәаԥшра.